Pozdrav Raja, Mani Enđi Raji. Sva Raja iz Oaze, čao. Evo ja ću vam Enđi još jednu pjesmu iz našeg repertoara, u stvari iz našeg CD-a. Naime, mi smo snimili jedan CD koji smo trebali da realizujemo, ali eto ova koronavirus pa nismo uspjeli. Imamo tu snimljeni 11 pjesama i hoću da se sad zahvalim našim sponzorima, da njih nije bilo, ne bi to mi ni snimili. Međunarodni album Sarajevo, koji nam je svake godine nam pomaže, zatim BH Pošte i javni muzički servis radio televizije Bosne i Hercegovine sa našim Azharom. I hvala im još jedan put, a mi ćemo im sad zato počast našu Raju iz Oaze i njih sa pjesmom koju smo mi snimili i to će biti na CD-u. Mila majko, šalji mene vodu. Hoćemo Renđi. Obasmavaš,
Vidimo se ponovo, Raja.